Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo wavuze ko raporo nshya y'umuryango w'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ushinzwe gukora itsembatsemba ku basivili biganjemo Abahutu ari ikinyoma kandi ko nta shingiro ufite. Amerika yavuze ko hasabye ko hatari inama yihutirwa y'akanama k'umutekano kabone kuri Kongo yo kwiga ibikorwa by'urugomo biteye ubwoba bikorerwa abasivile birimo n'ibikorwa na M23. Raporo ya Human Rights Watch yatangajwe kuwa gatatu ishinja inyeshyamba za M23 kwica abasivile muri 40 biganjemo Abahutu mu kwezi gushize ndetse ko abishwe bashobora kuba barenga uwo mubare. Uwo muryango wavuze ko ubwicanyi bwo mu kivunge ishinja M23 bwabereye mu gihe wa 14 hafi ya pariki y'Igihugu ya Virunga mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ivuga ko yavuganye n'ababibonye bavuze ko byabaye ko abagabo biciwe mu mirima, abagore benshi n'abana bacuriwe bakagera mu mugezi bakayicirwa, ndetse kubwo bwicanyi bwabereye mu gace kanini cyane kurusha uko Loni yari yabitangaje imbere kandi bukamara igihe kirekire kuruta icyo Loni yavuze. Ariko M23 yavuze ko isanzwe arakanye ibirego bidafite ishingiro mu nyandiko yayo yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani. M23 yavuze ko uri umuryango Human Rights Watch na Loni utanga umubare wapfuye mu duce dutandukanye utaragenzuwe. Itangazo rya M23 ryasohowe n'umuvugizi wa Lawrence Kanyuka ryavuze ko ibirego bya Human Rights Watch na Loni bishingiye ku mpamvu za politike, ikanashinja imiryango kubogamira ku butegetsi bw'abadashoboye na busa bwa Kongo Kinshasa. Ubwo bwicanyi bwo mu kivunge vuga ko bwabaye ku bahinzi bari mu mirima yabo bugaragara nk'ubwari muri gahunda y'itero cya M23 ku mutwe witwaje intwaro FDLR ugizwe n'abo mu bwoko bw'Abahutu bwabo bishwe. Umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukabukorera muri burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. M23 yavuze ko uburyo Human Rights Watch yakoresheje mu bushakashatsi bwayo ibizwi nka methodology buri minenge cyane ku buryo butesha agaciro ibyo yagezeho. M23 yavuze ko muri raporo ya Human Rights Watch ikoresha imvugo idaca ku ruhande kandi ishinja nko kuva ko M23 yakoze ubwicanyi kandi uwo muryango utaragize ivuga ko ubwicanyi bwabereye. Ariko uwo muryango wavuze ko wavugaye kuri telefone nabonye ubwicanyi n'ababurokotse ndetse ikoresha n'amashusho y'icyogajuru. M23 yavuze ko ibyo bidashobora gusimbura kwigera kwa Human Rights Watch kandi ko yavuganye nabo arabahiza ngo nibazwi cyane gukora ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 yavuze ko raporo y'uwo muryango yirinze ku bushake kuvuga indi mitwe yitwaje intwari ikorera mu gace ka pariki y'Igihugu ya Virunga ivuga ko na leta ya Kinshasa irimo FDLR, Nyatura, Pareko ndetse na Wazalendo. Kanyuka yavuze ko Human Rights Watch yirinze gusuzuma ko bishoboka ko iyo mitwe y'abari yagize uruhare muri iryo tsembatsemba rivugwa. M23 yanzura ko iyi raporo y'uwo muryango ari kimwe no kugoreka ukuri ikaba n'igikoresho cy'icengiza amatwara cy'ubutegetsi bwa Kinshasa kigamije guharabika M23 irwanira kubohora abantu bayo. Uwo mutwe ugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo n'imijyi ya Goma na Bukavu uvuga ko uburenganzira bw'abanyekongo biganjemo mu bwoko bw'Abatutsi uvuga ko bamba uburenganzira na Kinshasa. Clementine de Monjoye umushakashatsi mukuru wo mu ishami rya Afurika rya Human Rights Watch wakoze iperereza ku bwinshi mushinjwa M23 yabwiye ikiganiro News yawe cyo kuri Radio BBC World Service ko M23 ifashwe na DF bagusa agace kera cyane ko abahinzi n'abimukira bakoreraga mu bikorwa byabo nuko barabica rimwe na rimwe bakica imiryango yose harimo n'abana bari mufite amezi 9 mu gihe cy'icyumweru mu kwezi gushize. Iyi raporo ya Human Rights Watch igaragara nk'ishimangira ibirego by'ibiro bihuro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu bishinje M23 gukora itsembatsemba mu kwezi gushize vuga ko yishe abantu barenga 300 ifatanyije ingabo z'u Rwanda RDF. Mbere leta y'u Rwanda hakanye ibyo birego bya Loni ndetse mu itangazo kuwa gatatu yahaye ikiganiro News yawe cyo kuri Radio BBC World Service yavuze ko RDF nta biro n'ibiri kuvugwa ko byagizwe mu iperereza rya Human Rights Watch. Iryo tangazo rya leta M23 ntabwo igenzurwa n'u Rwanda ndetse ibyo bibazo bikwiye ko ari bo bibazwa mu gihe ishize raporo z'inzobere Loni zashinje u Rwanda gufasha M23 mu bikoresho n'abasirikare no ko rwo rutegeka rukanagenzura uwo mutwe. U Rwanda ariko ibyo rwarabihakanye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner yabwiye ikiganiro News yawe cya BBC ko leta ya Kongo ibajwe cyane kandi yangayikijwe n'ibyo yatangajwe muri raporo ya Human Rights Watch atari ku buryo bubaje n'ibidutangaje. Ati n'ibidutangaje kuko iki se gikorwa kibaye rimwe gusa kwigarurira uburasirazuba bwa Kongo ko M23 ifashwe na RDF byagaragaje mu gihe cy'imyaka ishize n'umuryango w'ubumbye n'izindi nzego kandi uko kwigarurira kwamye kurangwa n'ubwicanyi bukorerwa abasivile. Ati ntekereza ko ikintu cy'ingenzi muri raporo ni ingingo y'ubwoko y'ubwicanyi bwibasiye abasivile b'Abahutu mu buryo butarobanura kwibanda gusa ku bwoko bwabo. Raporo ya Human Rights Watch itangajwe mu gihe ari gahunda z'ibiganiro bigamije kugera ku mahoro bigirwamo uruhare na Amerika na Qatar. M23 ishinja ubutegetsi bwa Kongo kurenga ubwenge bemeranyijwe mu kwezi gushize nka rimwe mu mahamaganisha kurangiza intambara yongeye kwaduka ku mpera za 2021. M23 ivuga ko uzasura ibiganiro uko amahame yose yubahirijwe. Minisitiri Kayikwamba akanyivuga na M23 ko ingabo za Kongo zo zarenze ku gahenge. Ati twe twabanje kurenga ku gahenge kuko dufite ubushake bwose bwo gutuma abaturage bacu batekana. Yasezeje ko uruhande rwa leta ruzasura ibiganiro duha muri Qatar. Abajwe ku birego byawe binavuga ko imana zombi zirimo n'ingabo za Kongo zikora urugomo n'ihoteli rishingiye ku gitsina. Kayikwamba yabwiye BBC ko bibayeho ko ari ibirego basanze ari ukuri leta yashyize uburyo bwo gutuma nta muco wo kudahanubaho. Human Rights Watch yavuze ko ubwicanyi ishinja M23 bugaragaza icyo kiri hagati y'ibikorwa by'amahanga
mpuzamahanga bigamije kugera ku mahoro no kuri kw'ibyo abasivili b'abanyekongo na sezo bwa Kongo babayemo. Amerika yamaganye ubwo bwicanyi bwibasiye abasivili ivuga muri raporo y'M23 yavuze ko butakihanganirwa, inasaba impande zombi gukurikiza amahame zemejwe mu biganiro by'Idoha. Yongeyeho ko izakomeza gushyira imbere kubaza inshingano bo bireba kugira ngo babangamire amahoro, ituze cyangwa se umutekano bure n'ingaruka zabyo. Ibiganiro by'Idoha mu rwego rw'amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa yasinywe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu Washington muri Amerika yo kurangiza intambara imaze hafi imyaka 30 ihagarariye kongera ikubura mu burasirazuba bwa Kongo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manaswatiyesi ba Uganda bavuze ko babaye bemeye kujya mu biganiro na Amerika byo kwakira abantu baga muri Amerika badafite ibyangombwa igihugu gishaka kwirukana. Ibinyamakuru bya Uganda bimwe byandika ko igihugu cy'abakemeye kwakira abantu kigamije kwigura kuri Amerika ngo kigabanyirize umusoro ku bicuruzwa bya Kampala byerekezwa Washington ndetse no gusubizwa mu masezerano ya Goa igihugu cyavanwe mu minsi yashize. Amakuru avuga ko leta ya Uganda yabaremeye kwakira imukira badafite ubusembwa mbese batijanikaga mu byaha muri Amerika. Icyakora ikinyamakuru CBS News cyo muri Amerika kuwa kabiri cyatangaje ko Amerika ivuga ko ijana kuri yamaze kumvikana na Uganda. Igisigaye ukumenya ubura abantu bazaza muri Uganda n'igihe umuntu wa mbere wirukana muri Amerika zakanagira ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Amakuru ava mu binyamakuru bya Amerika nka The New York Times abakora abimukira bavanwe iki gihugu berekeza mu bihugu bya Sudani y'Epfo, Eswatini na Lesotho. Igisigaye ukumenya handi bazerekezwa uretse muri Uganda. Ambasade ya Amerika muri Uganda yavuze ko idashaka kurya ubukwe bubisi ivuga ku masezerano y'igihugu kirimo atararangira, ariko ishimangira ko iki umugambi wa Perezida Amerika Trump wo gukiza abanyamerika bo yisi bimanuka juru bashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Umunyabanga wa leta muri Uganda ushinzwe ububanyi n'amahanga Okero Oriem yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko nta gahunda igihugu gifite yo kwakira ibyo bive hejuru abanyamerika banze. Ahamya ko ibiganiro bihari birebana no koroshya kubonera abagande bajya muri Amerika visa, ubucuruzi n'ubwo igihugu muri Agowa ibindi ari by'abantu bivugira bisanzwe. Bwana Oriem umunyamakuru muri Uganda musubiramo avuga turi kuvuga ibyo bimanuka juru abanyamerika badashaka se kumva ko bagande bo babishaka. Abo ni abantu basanzwe ari bo muri Amerika nibita bashaka se urumva twebwe dushaka abantu babi kwa baruguye mu abaturage bacu ba Uganda. Niko uyu mutegetsi yavuze. Uyu mutegetsi wa Uganda abajijwe impamvu ibinyamakuru bya Amerika byanditse bihamya ko amasezerano yasinywe yihandagaje avuga ko atayazi kuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ariyo yasinye kandi ntayo basinye. Amasezerano nk'ayo kohereza abimukira batifuzwa na Amerika muri aka karere avuga hagati ya Washington na Kigali ndetse mu binyamakuru byo mu Rwanda. Tuzi ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwemeye kwakira bagera kuri 150 ariko nabwo bakazajya babanza kwitonderwa mbere y'uko igihugu kibemera. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe inyamakuru bya Kenya mu ijambo rya Perezida Muto bavuze ko inteko ishinga amategeko ikorera mu nyungu z'uyihaye ruswa byagaragaje ko nta kintu na kimwe kiba mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu. Abadepite n'abasenateri batareyemo ruswa kabone no gutoresha amategeko areba igihugu. Ikinyamakuru The East cyateruye kidoro ko intumwa za Rwanda rwa Kenya zirya ruswa mu nkuru ishingiye ku makuru yavuzwe n'abategetsi mu byahise. Icyo kinyamakuru cyagaragaje ko abadepite bashinzwe gutora amategeko igihugu kizagenderaho hari ayo batora adafitiye akamaro abaturage ariko bo yabinjirije amafaranga. Ingero zitangwa muri iki kinyamakuru harimo nko kuba umushinga w'itegeko ry'umusoro wavumirwa guhera n'abaturage. Buri mudepite yari yapfumbatijwe miliyoni y'amashiringi imbere yo gutora basabwa kuwushyigikira. Iki kinyamakuru cyanagarutse ku badepite n'abasenateri byagezeho bakavugira ku mugaragaro ko hari imishinga y'amategeko nko kweguza uwari Vice Perezida Rigathi Gachagua babanje guhabwa akabyeri kugira ngo bamwikize. Icyo kinyamakuru cyavuze ko kuba Perezida William Ruto yaravuze ko hari abadepite baca amafaranga abayobozi babahamagajwe ngo bisobanure nta washidikanya kuko nayo byavuze ko batanze miliyoni atagira akagero kugira ngo abasenateri beguze bari icyegera cye Gachagua, kandi umwe mu banze gufata ayo mashiringi niwe bivuze ko abandi batamiye we yanze kumena amaraso atariho urubanza. Bamwe mu bategetsi b'intara muri kinyamakuru bavuga ko iyo njyanama zabo zabarembeje basaba ko inteko ishinga amategeko iziga ku bwegure bwabo bakabanza bagatamikamo agafaranga inteko ikabagira bere. Umunyamakuru wanditse iyi nkuru ayisoza avuga ko muri Kenya kuba mu butegetsi cyane mu myanya yo hejuru kuvamo biterwa no kubukunda amafaranga, ariko bazi ko amafaranga barengera nta ubakuraho kuko arahamagarwa kabanza kohereza amafaranga bagakora raporo ashaka, ndetse ko abayobozi birukanwa benshi ari abatazi agaciro k'imyanya bafite n'amafaranga bahembwa. Ariko ngo ikibabaje ni uko amafaranga y'abadepite muri za ruswa usanga nabo bayavanye muri za ruswa mu mafasi bategekamo. Mu gusoza amabwira ko abategetsi muri Ukraine bavuze ko mu ijoro ryakeye Urusiya bwohereje mu burengerazuba bwa Ukraine indege nto z'intambara zitajya mu pilote na za misile byose hamwe barirwa mu magana muri kimwe mu bitero bikomeye cyane bibayeho muri ibi byumweru byavuba bishize. Ibyo bitero bya drone n'ibisasu bya misile byatangajwe i Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk ndetse n'Lviv aho umuntu umwe yishwe abandi barakomereka. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha yavuze ko ibyo bitero bigaragaza impamvu ibikorwa bya diplomasi byo kurangiza intambara hamwe n'ubwirinzi bwo mu kirere bikomeye cyane ari ingenzi cyane. Bibaye mu gihe Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yumvikanije ko Ubusuwisi, Autriche cyangwa se Turukiya kimwe muri ibyo gishobora kuberamo ibiganiro by'amahoro mu gihe byabayeho hagati na Perezida w'Urusiya Vladimir Putin ko bashobora kuzabaho inama ya batatu iyobowe na Amerika. Ni igitekerezo cyaje nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump we na Perezida Putin muri leta ya Alaska muri Amerika mu cyumweru gishize. Nyuma yo muri kimwe akanakira
kwakira Perezida Zelensky n'abandi bategetsi b'i Burayi mu biro bya Perezida Amerika White House. Zelensky yavuze ko afite ubushake bwo guhura na Perezida Putin mu buryo bwo aribwo bwose inama yayibayemo. Kuri uyu wa kane, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Hongiriya Peter Sjerut yavuze ko igihugu cye cyiteguye kuba cyakwakira inama nk'iyo yabo. Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya Viktor Orban yakomeje kugirana umubano hafi n'Uburusiya ndetse mu gihe cyashize yabangamiye ibikorwa by'umuryango w'Uburayi ibyo gufasha Karere mu ntambara Uburusiya bwayigabyeho guhera muri Gashyantare mu myaka 3 ishize. Rero ngo ashobora kutabonwa na bose nk'umuntu udafite uruhande abogamiyeho wo kwakira iyo nama. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu gitondo cyo kuwa kane, Zelensky ntiyavuze ko Hongiriya yemeje ko ishobora kuberamo iyo nama, ariko yavuze ko yasabye Trump kuza igitutu Hongiriya kugira ngo ireke gutamba ibiganiro bigamije ko Karere yinjira mu bumwe bw'Uburayi. Ati Trump yasezeranije ko itsinda rye rizakora kuri ibi. Perezida wa Ukraine yavuze ko ingabo z'Uburusiya zirimo kurunda ku murongo w'imbere wo ku rugamba mu majyepfo mu karere ka Zaporozhia, kamwe mu turere tune twa Ukraine. Uburusiya avuga ko ari uturere twabwo. Ati dushobora kubona ko bakomeje kohereza igice cy'ingabo zabo. Igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere cyavuze ko cyabuze ibinyabiziga 312 byo mu kirere mu bitero by'Uburusiya byo mu ijuru ryakeye. Muri ibyo binyabiziga cyavuze ko 577 cyabihagaritse. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sibia yavuze ko ibyo byari birimo za drone na misile zihuta cyane kurusha iryo mu bwoko bwa hypersonic, izo mu bwoko bwa ballistic n'izo mu bwoko bwa cruise. Kuri wa kane, Minisitiri Sibia yanditse kuri nkoranyambaga ati imwe muri misile yashe ku ruganda rukomeye rwa electronique rwa Amerika rwo mu karere ka kure cyane ku burengerazuba bwacu, bituma hagira ibyangirika cyane no gukomereka.